بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي الكرام، هذه درس من دروس قصص الأنبياء، الدرس 55 من قصة يوسف، الحلقة 8. خبجمتوتا بردفتوتا برمسا كينيا سينا أنبيوتا وني برمسا كينيا كتا شنتمي شنفاتي سينا نبي يوسف الراكوتا سديتفات. أكما هلكا تربفا كتد برسنتي. نبي يوسف عليه السلام قاف من هيد آسيا وسوجين رجيين لما من هيد آسينني رجيين كلمان أبجو أرجاني أبجو كانوا هم جاني أبجو جالماني isii keessa wanti gaariin hedduun hin jiru tokko keessa garuu inni iddoo kanatti jara kana qalbii isaanii booharsuudhaaf waa hedduu itti haasawee san keessa ragaa manaamni isaanii sun ifa bahuudha. manaaba isaanii san yoo inni isaaniif hiike wanti sun hiikaan akkuma inni hiike sanitti tahuudha. waa hedduu fakkeenya godhee fi fakkeenya sanillee itti amananii baada sanii wanni rabbi kanaa kenneefilleen anatu karaa warra rabbitti kafalee dhiisee karaa abbootii kiyya hakayyoota kiyya nabi ibraahimii fi ishaaqii fi yaaquubiin takkaattale kanaaf rabbi nurra tolanuu irratti oole hiika manaama rabbiin naaf kennee jedhee ummata kanatti odeesse jara kanatti. san qofaan kaheetiin ammallee manaama ittiin himne hiika isaa ittiin himne ammallee gorsumatti ka'e jara kan tawhidatti isaa yaamutti ka'e akkana jedheen yaa saahiba yessijin yaa waahiloota koo warra hidhaa yaa jara kanniin lamaan yaa hiriyyoota koo ka hidhaa keessatti hiriyyoomne أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. سلا جبر ما غرغر فجاء غرغر ببحتو إرج على مؤ ربي تقوتش إنجي فتاته جباته تجعلا جئين ربي جباته إسن تجعلا جتشو جبر مان كيسن كأولي قد ففجاته جتشون كباية لا تعز مناتي كان جتني مقاتي مقاستاني أقامو كيسني بوچني إسن جبر تتجعلا مربي أوما سماواتها في أرض لا تقشسن تجعلا إسا تجعلا جئين ما تعبدون من دونه وانت اسن قبرت ربي قد تنتاني إلا أسماء سميتموها مقا اسن أما اللي اتمقى استمالي وانبرو تيمتي أنتم وآباؤكم اسين فبون كيسن اللي مقا اسن اتمقى استمالي اسي وانبراتي متي ما أنزل الله بها من سلطان ربي الرقا وهي اسي رابوسي اسي قبرا وهي اسنين جنة isinumatu harka keessaniin qoree dhagaa mukarraa qortaniitiin harkumaa maqaatti moggaastaniitiin ufumaa gabbartanii inil hukmu illaa lillaahi murtiin rabbiif malee hin taaneeti amara allaa tacbuduu illaa iyyaahu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ajajee jira dirqama godhee jira gabbaruu dhabuu isa malee waan biroo gabbaruu dhabuu rabbiin dirqama godhee jira dhaalika addiinul qayyim suni daandiin gadi dhaabataan amantiin gadi dhaabataan daandii sirriidhaa karaa kana qabadha walaakin akthara annaasi laa ya'lamuun garuu irra hedduun namaa karaa kana hin beekani karaan haqaa kinoo karaa kana qabadhaa jedheen. yaa subhaanallah jara kanallee qalbii isaanii gara tawhiidaatitti isaan yaame akka seenaan kaahetti jarri kunillee ni amananii jedhan islaamummaa qabatanii jedhan osoo inni hiika isaaniin himiniin duratti hogguun akkatti da'waa itti godhu. ba'ada sanii muraada fi guutatee nabi yuusuf qalbii isaanii booharsee wanti kamuuyyuu rabbi irraa dhufti jechuu itti himee manaama isaanii hiikutti ka'e akkana jedheen yaa saahiba yessijin yaa hiriyyoota koo ka wajjii hidhamne maarri manaama keessan isinii hiikaati أما أحدكما فيسقي ربه خمرا تكون كيسا
atiin mooticha farshoo iddoo kiyyatti deebi'eetiin mooticha farshoo ka obaasuuf arge jette dubbiin akkasuma guyyaa muraasa booda guyyaa 2-3 booda mana hidhaa kana keessaa baatee deemteetiin bootaa hankee ka duraatti deebitee mooticha farshoo obaasta dhuydoo mootichaa dhiyeessitaa je'een wa amma al-aakhar ammoo kan lammataa kan duraan nyaata mootichaa dhiyeessuuf sun kan qixxaa mataa isaa irratti allaattii nyaattu suni ويصلب فتأكل الطير من رأسه هم فنفما أجيفما متى إساء اللاتين قبت نياتي إدو نفنفمتي جئين سن إساتو نياتا موتيچا كيستي سمي كاهجان من يروسن تابوتا gabbaran mooticha san ajjeesuu barbaadanii summii isatti kennanii inni summii keessa kaahee kan dhuydoodhaa sun dhuydoo keessa kaahuu dide erga dubbiin ifa bahee waan mooticha ajjeesuu barbaadeef inni kun fannifamee haa ajjeesu jechuun murtaa'e jedhan garuu manaama kana eeguu argee nabi Yuusuf manaama kana hiikuu fi ati ammoo fannifamteetiin tokkochi isin keessa fannifamee allaattii mataa isaa irraa nyaatti iddoo inni fannifame sanitti foon isaallee allaattii nyaataa hin awwaalamu murtii akkanaatitu dhiyeenna kanatti isarratti murteeffamuu hedaa je'een amrii jajjaba qudiya al-amru alladhii fiihi tastaftiyaan amriin isin keessatti hiika gaafattan kinoo akkatti isiniif hiikame je'eetiin gurbaa ajjeechaan isaa murtaa'e kana gorsuu hedduu gorse jedhan manaama hiika rabbi akkatti barsiise jarri sun guyyaa 2-3 booda dhufamanii mana hidhaatii baafamanii kan farshoo obaasuulleen iddoo ofiitti deebi'ee mooticha obaasuu eegalee kuunilleen akkasumatti fannifamee jedhan achumatti allaattiin mataa isaa riffisaa achumatti gubbamatti iddoo manni rarra'etti achitti nyaattee jedhan subhaanallah وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني جر كل مان وقو من أتي دفني باسو الأفكان إسيتش سلا من هداتي بهي موتيتش فرشو باسو سن تكاهو ريدو إساقو بيوساني نجل يوسف اذكرني عند ربك سيدك كان كبرت ندبت يعني موتيتش برت ندبت يعني موتيتش نهيم جدين مالته يوسف نمني أكنا من هدا خيست هدامي أجتي درامي جرا جديتي موتيتش هيم جدين فأنساه الشيطان ذكر ربه نمتيچان قربان كم من هداتي وقوبة ندقت فلفت في السجن بضع سنين وقاه الدو من هدا كيسة تريج نبي يوسف عليه السلام سبب دقو إسال لي نبي يوسف وقوجة چكنا جريكه هدو ربيك يرى بده ربيك يرى دقنقورك ربيك يرى بده جده guyyaa hedduu fi halkanii guyyaa boohichaan fixe jedhan nabi Yuusuf maaliidhaaf jecha akkanaa jedhe akkamitti osoo rabbii khaaliqu samaawaati wal ardiin qabu hajaa kiyya ilma namaatitti himadhe rakkoo kiyya ilma namaatitti himadhe jedhe yaaddoo guddaa yaaddawee boohicha guddaa boohee yaa rabbi mucaa sanis gurbaa sanis dagsiisi akka inni mootichatti hin himne jechuu du'aayii kadhate jedhan achumaan gurbaalleen dagatee jedhan mootichatti himuu hedduu seenaa guddaa seena himaaliidhaaf waan akkanaa dalage jedhee an hedduu rabbii kiyyarraa bade jedhee hedduu boohee jedhan subhaanallah aniifati guyyatti meeqa hajaa keenya ilma namaatitti mataa oolla kan sanuu hajaa sanuu ilmi namaa namaaf hin finne بعد سني نبي يوسف عليه السلام من هدا كيس وقوت هدو تري
من هدا كيس وقاه الدو دارا من هدا كيس تره قالوا ربين سبب أما اللي إيقنا إساف تاسي سقاف تقواتش رابه داف إيقا وقا تربة تكاهو وقا لما جان قريم فسرتوتا برت وقا حقنا إرقا تريدي من هداتي سبب نسباسي آية التانو كيس ربي النوف وديسا موتيش منام أرقودان سبب أكميتين أكا يوسف من هدا كيسا به ربين آية التانو كيس النوف وديسا سينا كان هقوج القمن نون ديرتها الراف برمسكين اسمت الآبتا إن شاء الله حلقات تانو رت كان قبلنا ولي أنو تعا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.